Hello guys, welcome to my channel guys. Pini tomorrow along la Jongnan Montel project rakuri ji lasi yang ton penang lang ni pasal cunung rilo la pen ong dong amoni tertum dang nasi tong ni la pen pitu kiceng ni tong la na ong tom ni kelong ko dilong munit tu kelong ko guys. एक मिनट है अभी नहीं रात में झाड़ू है थोड़ा खाली हो गया लगा देने से रथ में झाड़ू क्यों लगता है। सभी भक्तगणों से निवेदन है, जगन्नाथ संस्कृति के बारे में 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। जगन्नाथ संस्कृति के बारे में 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। झाड़ू में ऐसा शक्ति है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी को काटता है। रथ जब बनता है तो हथौड़ा लगता है, मारतूल लगता है, बहुत सारा अपशक्ति उसमें आ जाता है। राजा इसीलिए सोने की झाड़ू में झाड़ू मारते हैं। सोने पर कली विराजमान है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो झाड़ू में चले जाते हैं, तब वो रथ पवित्र होता है, भगवान उसमें विराजमान होते हैं। ये है झाड़ू मारने का परंपरा। जय जगन्नाथ। देखरे देखो रथे वासी छंती दयाल राजा। देखरे देखो रथे वासी छंती दयाल राजा। लगी अच्छी आगी महोत्सव। सीधा टर्न। non cái highway này lấy bụi nó đúng pen highway này lấy lo gari ba ho pan sit lấy sao mấy ni tụi nó năng vàng bom lo vàng ton pen pu jo police segera deng Hong Kong lo mana lah tụi thì đi jam dan disturb dan pula tụi cái năng lo vàng ton lo guys jangan lo deh oh pan lang nó tom nó năng cái highway này thế là highway là pu pen năng bar bom lo hay ang ton sit lah ang bar pu bom lo deh cái ton thôi tak pen hedi ang kon non lang kontu nede gitu tok du non volunteer dam dari di lo mate la tuar ke langit mati kon non cile tulu dei yo nane tulu no yo binus teron ini ke ju duty volunteer duty adeng kang log lo hai mantap ni gas mana dei nu alam jo road jatra kuri log lo non main road nang le thelo guys ko ambulance dulu guys tu ang tong lo tel hoy gol chehra ta guys non ke sisai le puklo dei sisai hedi sisai nang le puklo la non wara kong bagan non sisai ang le pu non ni lo dei wala sisang natin napaklang pagpupot guys. Ito lang
guys inting ko man pinia video bang kelan pen sing ton pon chot po kapen next ani senior so video pon paklang pon po pen pinia video bang al bala karena